Indian fighter aircraft Dubai dead long kaching koi mate crash pen kaching bob pen haladak Indian pilot thi do not la so birta viral pikhanga la so video puthak video salam tha punang li tumang bong pen komat mani tumne phanai pu bang do mate na request bang ta do la sila so video long youtube chiri nang la so fighter aircraft amen kupilo komantulo chengko koso dimlo koso porlo la pen ke pangjar pilot amen kupilo ke pilot merit ma mate unmerit ma la pen asoma ta dopu solam ko anlo hok la pen than po la pen koso lo chengko long lo ke komat lo chok cheke la engine failure pot ma mate a pilot tong ke chok chi ma la tarang than po la pen penang ana det tu men on Indian tum phan mate Indian Air Force tum phan ke pa flop lock la tum ki pu Indian technology ke heno me la soposi crash der lo tho mate la soposi chengkoi long lo accident long la son ki putum do ente a hogwek si Indian a technology me ma la tarang than po ke cheng bang tum chini nang la so aircraft konat lo chengkoi a men kupilo aircraft men la pen ke pangjar pilot a men kupilo a reng kupilo la tarang than po la pen kuso por lo ke chengkoi mate crash la ke dolong pop ke polote la so incident ke do ke tarik 21st of November arnisi kachingkoi apor ko ana por lo pulote hadak Dubai local apor teng pulote 2:10 pm apor si bajini ra 10 minutes apor si haladak kachingkoi Dubai long people lo pulote hadak an ko son chingkoi dam long lo Indian aircraft pulote haladak Dubai long 17th of November to 21st of November an hadak Dubai long air show isi aso bipon air show upilo pulote Indian Air Force ason ang song pangja ang song mai dandana force ang tona dead penang ana dead 150 countries a dead atum phana dak phalo engke amithang defense mate aerospace capabilities mate capacities kwan lo ke du kwan ma kang tang Air Force tum ang kapre dead Air Force tum kano kang tang song men si dan tumani Air Force pupumati Air Force tum han hang lo la pen ang tum kwan lo aerospace capacities doge kwan lo mane power do mate la hai papa klang phana dak air show do Dubai lo engke hala so air show long si la so aircraft kaching koi engke last arni si kaching koi de last arni 21st of November ni si last arni kaching bangke 17th of November pen 21st of November an ni kwan lo pulote 17 18 19 20 21 ni pho halada ke do engke ni pho last ni si la so aircraft mate so fighter jet halada kaching ko engke la so fighter aircraft men ke Tejas MiG-1 light combat aircraft puta pupu halada inut wer chi thap me mane la keche dan aircraft mati lage fighter aircraft pulo lasi aircraft ta passenger aircraft do fighter aircraft do kapre types of aircraft ta lage keche dan bang song mane chi dan aircraft engke la so aircraft fan mati la so fighter jet Tejas men hai so fighter aircraft men ke Tejas fan pangjar bang ke namas sial puinu damuni 34 years old I hem konarlo purte Kangra district Puisia district do Himachal Pradesh lo hala daksi sumunit I hem do kela soareng kupilo pulte la soareng ke wing commander areng officer lo Indian Air Force lo alang 24th of December 2009 in kan se alang commission pon mate ke join ke family background jong se lang dam pulte appo mata Indian Army lo aprang ke claim tang lo enke retired lo henon ke enke apiso mata alang ami thanga piso he alang apiso mata Indian Air Force long kami claim tang lo ge non bang ke alang isi course chali bom Kolkata long do apiso enke asomar la tum duma pulte yes asomar do inut asupido ningkan trok vela ge jinso melody cheboy julo enke apiso do enke a body a dead body none ban atlo he dakta video long paklang puna litum dakta theglong po enke pure thema di life ke mantune gupini je plan di enke la ko sono chingkoi bolte ke chingkoi reason ma ke non mat ke clear dak delang sita dak itum video jong silang pulo te tum adhok guess unji dak nang litum ta lang ni pang len open slow motion ban paklang pola dak lang tha ke cheng bang song pen bang lo amat pu aber pen pu parallel pu pangjar thui pulo amala so si tong der amat lang oi
non mat ke kupi pot ni lage than dak delang mate clear dak dela investigation lai sulibom lai di inquiry lai ta do umati inke ke theklong teng te engine failure to lai pukali langoi chart pick mati di lai ke chart pick inke dak time speed velocity lai ta into maintenance pick inke alang ing dai ong chet ason ki wang hai asap swing tu chet lang ason te lang pu ko pang jar tu chon uni polo but alang bang ke aber ke wang asap so ong chet lo ma si la sojo ni si aber tong der ma si ekdom ching bob dak lang thara li tum theklong ji dak ekdom me chop plum ma thidun lo dak ha lata si tragic incident pusi puna po itu Indian aphan ke si loss ason lo kalima inke yes penangana Pakistan tum non ki pu Indian technology lahai heno pusi pu inke ekdom failure technology ke failure joini sila son crash dun long lock pusi pu inke la so Tejas aircraft ke chingkoi la fast lo ma bolte fast kali so frank la so a fighter aircraft kapre model la pini company do ol hai da de F-16 da la pini do Tejas bank ke la so frank da chingkoi lo la second time lo chingkoi hai inke yes la non Pakistan dumai nangkang neck choi lock mate penangana dead long isi fake news mate la son hai mane pa down phan pa theragi phan bor iu son claim mang do umati ke langun e tume ke lang sele tum ke so nang li tum chini lo mene amat la tum ki pu Indian technology heno pusipu ente jongsi heno pulo te ente America long ta la son chingkoi do lo achu a July check lo ta American aircraft ta chingkoi ente pilo ha tuma technology heno lo ba mani pu bang do lo America phan inke achu October yes October a check lo ta American combat helicopter ta crash do chingkoi ente pilo halhan pupi der mate America do phan pupi det ke hala tuming tango adet puposi pupi det lo ma di la son pulo te ke chingkoi ka prek det lo la chingkoi o la ke si accident di la ke si accidental hormu lage technology hor joini pen kalien te panar jiding pen ni pho an paklang hala sut ke thang thegen te la lasar ni go son la pini long lok ke la incident do ko ke mate crash long lok ke di la si la hai munitum technology heno Indian technology heno jat pu nang pa therak phan la hai phan body ho ke dak Pakistan to mari thepik inke no la chance lo puhut si la tumbang ke nang pa theraki phan fake news pen cheng nok la son penang an dead long than tap than phu la son phan body o but ke chini tume chini hai bisas se la hai fake news long fake news do oi yang li tum theklong ji mine as Indian technology ke one of the best pupu Indian technology me big non fighter aircraft pen cheng nok la son rocket pen cheng lo angton hormu made in India long non selam do pik lo ka prek dead long tanon export do pik lo inke reliable la pen miu pusi bupu anu tinan dead tum da Indian products pan ani tum chini lo mine athok Indian products theklong long mine di la si nang than prilo bujilo pusi ma thalo ko son si chengkoi ma mantu si chengkoi ma kupi manang than prilo viral pik la so video inke jinso mele he si langdam pulo ta family tum asupi ningkan thok ke ver lang di inke non pilo cheplang pulo te Indian Air Force in pen tangka pen jeng lo hayang ton pini po rapon po inke sungre de ji athema pini apu mata Indian Army long ke dun tang lo ke apiso mata Indian Air Force long le do pule puta phulbe alang non si course fancy Kolkata long situ sita lang ta ke claim tang lo ke alang phan aku ke thereng pitu deta hai athema qualification ben cheng lo ke charlie ben cheng lo hang ton degree certificate bang ton do asinang than pruilo bujilo busi ma thalo ko pi go son ma nang than pruilo pen pini bujie pote na tum comment lang tok tame ke la sonak thak pini akimi topic bu thak na tum chining tum pulte ne phan comment nang tok non comment nang tok lo pulte ni lang pen jong sia topic relevant pulte ni video salam tu okay asi che tong thang ni next educational informational lesson pir thelam kona si gu pi je plan bo ma son video 1 po